Udah, anak gue dulu. Enggak. Gak suka, bacot lu. Itu keren banget, ini terbaru kan, hadis terbaru kan, gila ini keren banget. Aku sayang banget sama si Cium lu. Kamu kenapa sih meng-expect yang lain? Aku tuh ini keren tapi ya. Aku kangen sama kamu. Enggak, gue pengen nangis. Udah lama gak ketemu. Enggak, gue pengen nangis baru 2 hari yang lalu. Ya, tapi kangen. Jadi plan kita hari ini adalah kita mau ke Taman Safari. Yeay! Terus nanti malam. Yeay! Belum. Nanti malam kita mau makan di Cimory. Yeay! Sekarang kita mau jemput Sarah dulu. Sarah Poin udah deket FM anjing dia. titik poinnya di Family Mart. Family Mart. If I could take away the pain and put a smile on your face. Nungguin gagal lama banget anjir. Lo kalau janjian sama dia itu kayak kalau misalnya acaranya jam 7, lo harus bilang jam 5 kita berangkat. Pokoknya bilangnya jam 5 acaranya. Jangan jam 7 bilangnya, kalau enggak jam 10 lo baru berangkat. Sambil nungguin gagal lama banget anjir. Lo kalau janjian sama dia itu kayak kalau misalnya acaranya jam 7, lo harus bilang jam 5 kita berangkat. Pokoknya bilangnya jam 5 acaranya. Jangan jam 7 bilangnya, kalau enggak jam 10 lo baru berangkat. Sambil nungguin gagal, gue rekam aja gue ngapain di kamar ya. She loves some.
Untung. But I can't help falling in love with you. Oke, jadi baju apa aja? Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop past that, everybody loco. I was dropping off the man them, the polo. Now I'm with the man them at the polo. I can make a honey give away your last rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like. Buat makan bola, anak burungnya. Oh my god, lucu banget. Oh, anak burungnya buat burung.